هر لی ترکیه پارتیا دستهلاتدار ترکیه AKP هول داده خو بگهینه هدف دا لسر یاسه حجاب لی ترکیه گوتو بیجان بکه. AKP دبیجه هر یاسه یک درباره حجاب ده دوی به دستوری وره پاراستن پارتیین دن دناو دجی جهپ لسر و مجاره نرینین دن آنین زمان وک دانینا یاسه که جبو پاراستنا حجاب بی کو دستوری ده جه بگیره. جبو بهتر زانیاری نها پیامنیر مل انقره ایوب دمیر به مرایه دم باش ایوب اف مجار تا چه استی بویه جه ناکوکیان لی ترکیه. صالح نزدیکی دو مهبری جخوه نابرا AKP و HDP دا هفدیتینه کاتبو چیکرن. دیسا AKP لگل پارتیین سیاسی CHP پارتیا باش و MHP جی هفدیتین درست کربو. لی پشتی دو مها جاره کادن AKP دخوازه کو سردانا پارتیین سیاسی بکه کو ev zagona bingehîn da were gorandin. Dîsa yani cigirê gruba AKP Özlem Zengin jî diyar kir ku got ku em naxwazin biçin referandumê heke eva di parlamentoyê da were gorandin em ê jî neçin referandumê. Rastî ana ev mesela hicabê an jî zagona bingehîn da gorandin dikarin bêjim ku AKP wek mîna siyaseteka taybet jî derdixîne pêş ji bo ku serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bo hicabê qanuneka taybet daxwaz kiribû ewan jî ji bo zagona bingehîn evanîn pêş wisa diyare ku rojên pêşiya me da jî eva were rojeva Tirkiyeyê. باشه ایوب هلوستا یا ارگومنتا HDP دوی درباره دا چیه؟ یعنی ام بیشن پارتیا دموکراتیکا گلان کو آلیگرا کردانه او چه هلوستی دوی درباره ده؟ Salih de hevdîtina yekemîn da ku wezîrên dadê serdana HDP kiribû gel şandeyekê ew dem ji xwe li wê derê jî HDP daxuyenek dabû gotibû ku em di jî hicabê nînin ji xwe tiştê wisa nîne lê HDP jî hin pêşniyar ji bo AKP kiribû û madda dehemîn da yani ji bo mesela ziman ji bo mesela jina ji bo mesela hin tiştên din jî em heke dixwazin em gorankariyeke wisa jî têxinê wê gavê xwenekê nêzik jî diyar kiribûn lê rastî Serbiyada ana du meh derbas bû çend roj berê yani civîna HDP da eva hate Serbiya hate seknandin lê di vî warî de HDP heta niha jî tiştekî vebir diyar nekiriye. Rastî HDP di vê demê da jî êdî tiştekî din jî dibêje naxwaze ku zêde xwe hinekê têxe bin vê siyaseta AKP li ber vê jî HDP ana bêdeng e rengekî wisa diyar dike. باشه ایوب اگر ام بدن برچاوان کو AKP خوازه ام بیشن یاسیا حجابه دستورا ترکی دا وره چسپاندن و ام بیشن پاراستن دالیه دن پارتیین دن و کو جه پیجمه گود ناف دا دخوازن ببه یاسه لی ند دستوریه دا به یعنی جیاوازیه دناوره هر دو نرینان دا چیه؟ لسر عرده و چه به؟ Civazî tune rastî CHP wexta ku ev anî rojê vê mebestewan ew bû ku AKP viya wek amûrekî hilbijartinê bikar neyne rastî. Yani mebest gorankarî nîn bû di vê derê da. Ji bo wî jî Kılıçdaroğlu yekser xwast û di qanûnê da viya xilas bike. Lê AKP jî hima li beramberî viya hewildanek derxist pêş got ku em zagoneka taybet dana ew de zagona bingehîn da bigorînin. Gava em tevahî mêze dikin rastî ev yani armanç gorandina kanûnê an jî makezagonê nîne herî zêdetir stratejiyeka hilbijartinê derdikeve pêş ji bo wî jî partiyê mesela CHP viya da xwe dûr dixîne. بله پیام نیرمه ایوب دمیر ت جه انقره مرابوی سپاس جبو وان آگاهیان